Jadi Jupano din balsagun ringan Epi Torige din banonang Rapi zengeskan. Tapi ko masuk ko bagas din banon Taridah man na masabot na maroa Na zelek na poso Na imanihon di rumah ni keluarga Saragi na Taridah do ganuk. Tapi artini ikat rapi jadi tukang zait ke rumah di Saragi na Ulang patuga-tuga dong kekurangan Saragi mani purba na Iya Timbaho sa pangpang sa pinggol artinya ay perlaho kanu pirubahi gampir dua lambar gampir honatan ni pandita hatan orang tua hatan ditontong kanu patarin dia nama dia iya pining hibul 12 hartinon aku dah ko orang tua marapuran boys na ibati si buka mon lapatan ni Saragi menabung terus ka pining batis 24 hartinon nang angko dah ko pining batis 24 ay dos warna ni dos model ni dos bentuk ni dos ini dos rupani, dos kurani, artini, dos main pihak ni purba pakon ni pihak ni Saragi na buru, ulang pihak ni purba holi roh kurmamu, sibuk ko membain kopi susu, roh pihak ni Saragi, teh putih pesen braut wajahmu, paginton ni bapak pakon ni mama pakon ni abang, angko roh keluarga Saragi, hurumah na siang, potong ayam, roh keluarga ni purba hurumahmu nang, goreng ikan asin, baru maburu purba. Mas na sa ulo ni Huda, masih tahun mas, artinya mas harta Saragi. Nah, angko bayak kabirahan ima, angko dong keluarga ni purba susah, bantu Saragi dah. Dong keluarga ni Saragi susah, bantu danang. Angko roh sudah menginjam, bere. Angko dipulangkan, syukur. Tak dipulangkan, syukur. Ulang itu untuk saburu. Ulang hatayu, saya bagi hadiah di mai, menginjam lalu pulang. Sambilu ahartinon manayat pusok angkoy hutata tahun 70-an sampai tahun 80-an bidan desa tak ada di kampung rado lahir nyombah on mesayat di pusok ni on mo nang manalo ahartinon berupa artinyon sa parising adong labi geresa labi dong agama labi dong pertumbuhan nah masih percaya sama-sama angin dibahin pabedang danak digolang pun pabedinang niya si ahad itu setan-setan sunari lang pala pagdon benanang cukup pertumbuhan kapas putih artinya berubah artini putih mau hurmu manadikon orang tua keluarga purba putih menjupah pun keluarga Saragi jangan hitam putih ada hitam putih dokol itu lu bulan ano salah ko Saragi hai lupa ni sa tirong hati ni merah sengboy na kanang ahana dapat itok-tok na buru langsung itu doh pesak sendiri. Ay emang ko harus umulo nang aha na dapat ko tarokon sendiri. Ulang mga dua-dua. Duit na tahun ni negara masih pakai duit. Sabari mangundang tondong labe pakai duit. Cukup labe boras sa tumba gambiri dua. Sonari marpesta na sa magira ang mangundang tondong Saragi apalagi pihak di purba ang lang pakai duit. Sada bilang ay roh agi tulog di saya kepada makan dari menabung dan aku mengundang hanami tontongmu harus pakai duit aku pakai duit mengundang tanggal 5 pesta Mai tanggal 3 roh manami bertolong mama para teman di rumah ini si matuamu ulang holi hatani halak mata kasma auna hurang pande nama ngajari hoi dari dasmaining cipta paduahon alanay ating kamsingin guru tori mapamangkuni mamain may pertandingan pinang sonin ma pangabing-abing ni mama sa parihubang baru tubuh kamu dunia iabing duham lo makor sa lo marmasak lo manusi lo mamodom das tani panoroman tori pangabing ni mama may pertandingan pinang sonin ma harga ni mama marbon
Guru may ring-ring na pula sa bulan do sila tasan subali Tuhan yang Maha Esa. Tapi may panorangon atas sa bulan do ben mamain pertandingan mit baru. Isusung do ganub sura-suramu. Ipasikolah ko, ipakuliah ko, ipahorta. Das man panorangon. Tori pansusok ni mamain ben ipamainita. Das ku singar gunung seluruh tanah air. Butekan baru isusung mamain. Manaksihon desa monang. Nay mamargani barburu. Dari pengalaman dohon yung marparombah bani ang danak. Nin mapangompah ni mama sa paniubang nang. Bayi mayompah ko tabak di bayan di pas-pas kong parombahan manatawa na semut. Ada pasir asurang gadolan dapdanabay. Tabak doh may bayan na sa ulang madabuhon yung bahay. Nay mapangompah ni mama sa paniubang nang. Yompah doh law manderes, law bongkalan, law manusi, law marmasap, law huzapi mansipah kong yompah dutong ko. Baru lebih terpodom doh yompah mamain. Baru terpodom kogen jam 2 borgin. Nay mainang hargani mama marburu. Halanyay bani renungan abehin ingay. Ang kulang tapos ko tonton ni mama ilang gastong ko di bani Tuhan. Batugah bani adong kesalahan ku mama. Dikisi bola ho gati manoboholo. Uang merule, uang buku dahil pagod balobas Roma. Rangkul mamain. Apalagi tikir lobe-lobe na siya mauloma. Gati daw malawan dan manzakbu. Disuruh marmasak lawar tandami. Disuruh kumani membersihkan rumah. Manlawani dohor zakbu. Asa jengis kulo rumah tangkapon ma. Langsap kut petarontonmu. Ah kesalahanku. Das bani Tuhan tonggongmu. Ison mau tangis kong tangis. Bapa pinadununang. Sonahan nila sinyari. Sonahan ulan lang itarok kut Bapa Aido. Atahon be Bapa Ay humanang. Bapa ay bendi lalo sa lunang. Kumanusi mamama bapa mamarurot ko nang. Kurusan ni bapa luar dalam nang. Lang manaron bulan lang manaron ari. Peluk bapa ay rangkul bapa nang. May bapa peminta maaf. Bapa atoras mau silang lo bapa pasikulah ko na. Makbok ko mau bapa. Izon mau minta maaf bang bapa. Naboron labi ang kubanon sunari dong maubanon. Abang penang minta dores tu bayabang. Mana edanya eda lari. Iya eda on pe mama don nang. Tondok main rangkul eda pinang. Doakan aku dah. Sungguh kamu lo eda. Yesus matanggapku. Si atau rumah di simatu aku. Lampa balor on koli ursam. Boto nak. Titip pun bapak ada boto rangkul.